Ako volite reku, ljude i leto, ovaj plutajući karneval radosti ne smete propustiti. Drinska regata sa razlogom je događaj godine. Pesma Graje i Zdravice priprema se za ukrcavanje kod brane u Bajinoj Bašti. Ne zaboravite samo osmeha, sve drugo vam neće trebati. Pripremite se i na tradicionalno ekipno prskanje, jer to je nezaobilazan deo regate. Ova manifestacija znak je sećanja na drevne drinske splavare i svake godine okuplja hiljade učesnika. Povedite prijatelje, udružite čamce i prepustite se čarima najveće žurke na vodi. Skokovi hrabrih kupača bivaju ispraćeni ovacijama iz komšijskih čamaca, a sa obala pozdravljaju i roštiljđije. Neosetno tako u veselju prođu sati. Drina dalje teče svojim tokom, a reka ljudi polako se odvaja ka obali. Najizdržljiviji provod nastavljaju pod šatrom do jutra. Od utisaka sa drinske regate živi se do sledeće. Ako ste je propustili sada, ispravite to dogodine. Neka se za vaše mesto u čamcu pobrine Serbian Adventures.